Moneng laki ngetela ereng bini retin nguca deh. Dumon ria oreng. Dumon ria calon istri idaman. Iman se nguca deh ki lanceng tak masalah mon sandi bini. Sampolang ala embura kak. Namun saya coba kena erekan petakotan deh yo. Tiram lagi skincare maleta asekot petakotan. Otis Roman minta skincare ku tak eko. Wala ciki skincarean beeng retinan se natural. Pas nemu di mama bini retin kana. Tepak kering bini setahu kak keberin bini se Roman ku tak paida gele hed. Belakin ngala embu bini kepelengen cet ke Roman. Niko. Ya mah iya yurayuan kangko. Lo tahu ngaraja engkau skincare abi ke 5 juta sebulan. Dak remematku tak pas hancur harga dirimu. Yang aku ringi cukup karena tabuk rolar selapar podana seti relasi yang dilapar ongku kenamun dari pagi ro kita acol pek sekali. Wah jam baila acol pek 2 kali lah. Aku ringi cukup kita Maria engkau lah sabuan podana kerja tak nyaman ya tang sok. Karena pada bang biasa kena angkor wae matura cia mengke sabun 5 kali pakun banyak abuna. Yang pas lo tahu bae lepu dari demabu cek ngabu gai pola yo. Karena tang dak kor anci ampon lah numpuk pingko aja sampai ekor na kelunya biar cerita boleh. Makanya ibarat kata laki angkui na bini angkui laki. Dek para suami je kena montro bini retin jorabatin je pelor ke ngaceling ke rumput tetangga mlo. Taro arabu rebe pangampung ngare hedeh mat kede. Lemak ke beeng penampilan biasa bainan tapi bini ni beeng yang kuye pratenin. Bemarjuk juga kena pelak bini yang kuyin kena. Ke marjuk juga tak penampil cek sederhana kena tapi bini nem mesapre ngispeng krempeng. Lu kena angko ki nyindu nasi pola cek lah bertabu kas anak cerita cek gaut deh. Ayo kena ngakan kepil ki angku tak petaberin. Mon saja nih ngangko cek atu pas ki melaki nemas ngakan di depan kola sampurna. Di pola nomor 8 yang karo ngakan nasi sebisa kenyang. Ke karo beri emas tak kira kenyang deh.